Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan iti Alaysa. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti lalaki nga arignan amak. Gapo iti dayta. Adda dagiti sana mamati. Anapudno ti ayat amarikriknak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alaysa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaya't kung agdanata ko man kasagasawa, Alisa. Oray siyak. Ngaman niya, Kasanon dagiti anak mo. Saan da pa yung amo ti maipapan iti relasyon ta? ibagak to kanakwada. Kung nakmat ngamin ini, ayam amu ka, yung di mo mo't kayat. Kasanon, no saan dak amaawat? Awan maramidan ta. Siyak ti makiden na. Isa siyak nga ron ti masuro. Bes, sigurado ka kadi iti riknam ka ni Bernardo? 100% asigurado bes. Ay ngam, laklakayan mo't. Mano ti tawon na, 57? Kat, anya ko ma. Ay, agasam ngay day taagap ti tawon nyo. Saan anapatag kanyak dayta? Tinapatag, agin inayat kami. Ay, sa bagay Ay, oo, na yun ti ayat nga agpaiso. Ala, no talaga sigurado kan ko na. Suportaran ka, bes. Agyaman na, bes. Oo niya nga eh. Nabayagan nga gar-aramakan ka, Alisa. Isang bata na ko na. Di mo't imbagakkan ka, nga ibawing mon iti sabali dayta apanagayat mo. Si ka nga rudmat ti kayat ko. Apay kumangay nga ibawin ko iti sabali. Gapo, taawan namnamaam kanyak. Nagsakit mat kan ti panagsasaom. Ibagbagak lang tagpaiso. Kan maysa, addan kaayan ayat ko, iso asardengan nakon. Diyak mamati, nga dan boyfriend mo. Adakan ka dayta, no di ka mamati. Saan kon aparikot pa'y dayta? Nanang, adda umay asa nga ilik inton malam ayam amok kada kayo. Asinaw? Boyfriend ko. Boyfriend? Sino dayta? Kat no di mat Alex ti umay agar-aram kan ka dito'y balay. Basta, nanang. Maam-am mo yun to inton malam. Itatana ka panawan ni Bernardo. Agsarita taman Alaysa. Maipapan itian niya, nanang. May papan kin ni Bernardo. Saan atay jak umanamong iti relasyon niyo? Nga talaga ka di adisidido ka amakidin na kinkwana? Wen, nanang. Nga arig na matatang mon gapo iti edad na. Idad laang dayta, nanang. Saan nga isu tinapatag? Tikapatgan kat agin inayat kami. Ala, isu ang arod no isu ti kunam. Si kamat ti makiden na. Isu asuportarak ti anyaman apang gedeng mo anak ko. Agyaman nanang. Kaya't maasawan, Alisa. Jay imay di na minsan alakay ti boyfriend mo. Wen, kasta nga rod. Ay, unay ka matayin. Apay, anya kumati nakakatkatawa iti dayta? Una yan, pinasted na, gapo lang iti da alakay. Ay, apay, baknang ka de, ha? Nini, apay ngagsipat ka ngay. Pagdamta magaklang mo. Tanangam ti panagsasaom, Alex. Taamangan no di ka matansya. Sorry. Pasensya ka no nasair ka. Ang purno mo, saan ka di? Kaslat tatang mon. Sa bagay, mayat ngagpaiso. Kompleton. Anda tatang mon, anda pa yan boyfriend mo.
Pumanaw ka iti sangwanak, Alex. Taamangan no saan laang atoy imak ti agdisukan ka. Talaga nga adalas-lastog na nga agsasauday dyan nga, Alex. Apay aya. Agasam, uyawan nakit din ni Bernardo. Sana ko na amayat ka no. Tada pa yan amak, ada pa yan boyfriend ko. Baybay amlatan anak ko. Sakit la siguro tinakam na dayjay tanapaaykan ka. Asino mat ngamin ti aguuyong ababae amangayat itikas dyan nga style na. Nakalaslas-tog ako namlan asino. Baybay amlatan. Saan mo napanpansinin no anya man timangeg mo nga ibagbagana. Imbagakon ka na iti anak ko, ti may papankan ka, Alisa. Kat, anya ti kunada. Awan man. Tanya ko matibagada nga eh. Sigurado ka? Awan tinadlaw mo apa nagkadkad da? Saan ko mga umanungkot ti anak ko, ababay? Tanya ko mga ti maramidan na. Gas na kunakon, siyak ti masiknan. Siyak nga rod ti masurot. Bernardo, Iso nga awan rumbay nga pagdanagam, Alisa. asino nga tamot to'y umawawag? New number mat. Hello? Asino da ito'y? Kan, anya ti masapul mo? Hello, Alaysa? Ni Jackie da ito eh. Inalak ka ni Daddy ti number mo. Ti anak ni Bernardo. Kasta ka di? Ada ka di oras mo ita? Apay ka di? Agsarak ta ko ma. Kayat ka makasarita. Sige. Ibagam no sa dino ti pagkitaan ta. Sana ko nagpalikaw-likaw pa eh. Anya ti kayat mo kani Daddy? Ha? Kasladyak nga min mamati. Nga iti dayta nga edad mo, kat ma-inlove ka kani Daddy. Narigat pa dyan. Ngam day ta ti agpaiso. Lakayan ni Daddy. Idinto ang nagubing kapailaan. Saan atubang titawan? No puso tinaggunay, Jackie. Kasanon, no iti pa naglabas ti aldaw, kat adda maam-amom nga ubing ngam ni Daddy. Ado man ti maamamok nga ubing. Ngam daytoy ti maipasigurado ken ka, Jackie. Pulos adin to agbaliw ti panagayat ko, iti amayo. Anya ti kaaddam ditoy. Si kamot, Alisa. Dadamagan ka di dayta. Siyempre, sarong-karang ka. Kalpasan dagiti imbagbagam. Adda pa'y laganas mo amang sarong karkanyak. Sorry ah. Angaw ko la day dyan. Si kamot. Seryoso ka launay. Pues, sa anak amaki ang angaw kan ka. Sardengan nakon. Sampay mo tanala daw ti amin, Alisa. Makiwin naswaskan iti dadya lakay. Kitsong batan nak. Pagan anumot nga iti kasken kwa na alaklakayo na. Anya. Kitwan mo. Manual atawanin kat senyoran. Sus. Awiram taon. Ngam no saktak lunam. Ay sus. Ammom no apay asaan ka akayat? Apay nga eh. Gapo iti kinaalas ti ugalim. Ha? Sorry ngam itayak pa'y lang nga agtep-tepel kan ka. Pumanaw kan sakbay nga aglidam ti panagkitak. Anya? Katnoan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Nakaragragsaka ka, Lisa. Kamaudyanan na. Baka pag din natamitlangan. Oray siya, Bernardo. Kuma, maadaan ta adagos iti anak. Anya? Anak adagos matibagbagam. Apay, saan mo kadi akayat? Saan man? Kayat ko Matlagayam. Anya pa lang arudur orayan tangay. Kat orayan talatan
No kaano nga adda ipaay ti apo kadata nga anak. Sa bagay mo't kadiya. Ang lumabalbalin, iti kabiitan ko man apanawan. Kumusta kan, Bes? Kumusta ti relasyon nyo ka ni Bernardo? Nasaya at mat, Bes. Naragsakak. Nasayat nga rod no kasta. Wan, Bes. Kat, tagiti anak na ngay. Okay da ka, di matlaan kan ka. Okay, mat. Ngam, madlaw lata nga adayo ti riknada kanya. Saan na maliklikan da ita, Bes? Wan nga rod. Ngam, maawatak mat kit di ti riknada. Ipakita man na pudno ka iti amada, ah. Wan, Bes. Kat ikarkararag ko, asapay ko ma. Tamaawat dak wano maaklon dak iti kabiitan apanawan. Asino mat nga taday ta agtok-tok-tok. Mabitlaang. Di na ka di paunagan. Kwa? Sige. Umunag ka. Agyaman ha ka. Sa dino ti ayan ni Papa? Rimwar itay agsapa. Kasta? When? Okay. Pinanawan naklatan. Amo manang Alaysa. Napintas ka. Ha? Kaslagay hatak paikid din kan ka. Anya? Wan, manang Alaysa. Pudno ti bagbagak. Sika, Alaysa. Awan man lang kaditi mariknam para kanya. Anya ka din dahi ta asal saludsudam, Jeric. Lakayan ni Papa. Saan nan ama ipaay ti pagragsakam. Idinto asyak. Kaub-ubingak. Agin na siniglaan ti edad ta. Saanen anasaya ti kasta nga ibagbagam, Jeric? Saan kan nga ginagin? Amok ang maawatam, ti kayat ko asawan. Alisa, ada ka di parikot? Ha? Awan, Bernardo. Itay pa'y nga may na nakaululimag ka. Di naklatan ikaskaso. Mabalinayamot ti kasta. Asawa ka. Ibagam nun at ti parikot mo. Awan, kunakmat. Nasakit lang ti ulok. Sigurado ka? Uwan. Mabitla nga roden nak mangalay ti tumaram. Kalpasan na. Ilutak ti ulom tapno makaginawa ka. Anya? Talaga nga imbaga ti anak ni Sir Bernardo daytakan ka? Wen, Bes. Saan laang anam na minsan? Uy, kita amangan mo't no oray si kakat. Matnag tirik namkan ko na. Uy, grabe ka. Saan mat Nasayat no kasta. Agpanunot ka ana imbag. Laglagi pam. Anak ni Sir Bernardo dayjay. Saan ka nga agar aramid iti kalukwan, tapakadadaulam dayta. Mapanag iti palutan inton madamdama. Amangan no kayat mo ti sumurod. Saanan? Si Kalatan. Amumat nga awan usum ko iti dayta abanag. Sige nga rod, sikat ti makaam mo. Saan na ka sumurot? Ang kitam ta saan babae ti pakaiturungan ti imatang mo ijay? Anya babae nga ibagbagam. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Amom na ita. Ay sus! Anyat amok ngay. Palpalagipan kalaang Bernardo. Nakadesisyon ka din itimbagakan ka, Alaysa? Ha? Sinamo ni Daddy. Tadwatan. Sumardang kan, Jeric. No di mo kayat nga ibagak iti amam ti kasta nga aramidam. Oh,
Sigurado ka ang maiturad mo nga ibaga? Saan nakngasit gan? Agin mamadi ka pa'y laeng. Amok matla kayat nak. Anya? No saan mo ang masinahan ni Daddy? O sige. Umanugutak. Adwa kami. Isuan. Onay ko. Apay asinipat nak. Tapno mariing ka. Alaysa. Pinalpalabas ko lang dagiti imbagbagam iti kalabas. Ngam ita, jakon mapalabas daytoy nga inaramid mo. Tapno ibagakan ka. Ay ayatak ti amam. Kati ti oray ka anuman. Jak to gandatan ti manglipot kan kuana. Nakapasyar ka man, alay sa anak. Wananang. Umyanak pa ilaang dito eh. Ah, apay, nagapa kayo kaday kan ni Bernardo? Saan nanang? Amo na nga raw ngay may kaditaw. Awagak ton inton madamdama. Awan nga min itay, tanapan na ki Derby. Sigurado mo't lang nga in off na ti cellphone na. Ta saan na akayat ama disturbo no adda ijay. Kasta kaday? Isuwa nga raw, anak ka o. Anya matan. Iti kinaado ti kaaruba mi. Daita pa lang nakalaslas tug alalaki ti masabat ko. Uy, Alisa, kumusta? Anda ka mo tigayam. Nagawid ka may. Apay, agsina kayo kadin iti dadya alakay? Labsan ka pa Alex? No nagsina kayo kanila kay Bernardo, naglagi pa, nga daklang dito amang ururakin ka, Alisa. Mauyong at talaga daytang alalaki. Sa dino ti ayan ni Jerry? Nagawid ni di kalman. Awan ka mat kami, sa saanan ang nakapakadakan ka. Kasta ka di? Wait, okay, kumusta mat ni mother ta ijay? Nasaya at matlat ta? Di mo yung sapsapa nga imbaga nga agawid kagayam. Ta nang tinak ko may ti kwarta para kaninanang. Sana bale. Tainik kakmat iti pang abasto na. Kasta ka di? Wen, So ang aron. Baliwan tanto nga ron, tagpasari jay. hello? Ada ka di pa panamita? Awan, Jackie. Adaak lang dito balay? Ni daddy ngay? Rimwar, napanmanan iti palutan? Kasta ka di? Sige nga ron, tao may kami ita dita. Ha? Di mat, kunam asan ka rumwar? Wen? Sige nga ron, urayon na kami dita. Ada ka duwak nga umay. Sige. Urayan kayo, Jackie. Nagpakadwa kanyak ni Jeric. Tamangan ka no saan mo asangwan no iso lang ti umay. Awan ti limad kanyak. Taimbaga na amin anapasamak. Pakawanan na ko ma. No naaramit ko tikas jagan ka. Jeric? Kinapudno na. Naaramit ko lang dayjay. Gaputa kayat ko apan kan. No kasano ti kinapudnom ka ni Daddy. Dayta ti pudno, Alaysa. Kinapudno na, sakbay ang naghawid ni Jeric ditoy. Kinasarita na ngay mo na. Ay bagakkan ko na, sanan apatuluyan pa'y ti panggap na apanang subok kan ka. Tamang ano, anya pa'y ti ibunga na. Ngam ipilit na mat. Ulitagtag ki daw iti dispensar, kadagiti na isawang ko. Aklo na ka nasaktanak iti kasjay nga inaramid mo, Jeric. Gaputakas la nagbabati pa nagkitam kanyak. Angam, di kagdanag. Tasaan ka akagura? Agyaman na, Alaysa. Kalpasan ti 2 bulan, nagkasar kamin kini Bernardo. Ket makunak nga oray no adayuman ti tawen mi, naragsakak.
Dandanik matan ipasungay ti inauna nga anak mi. Kastan kitagyamanak. Tuy pagayam mo, Alaysa. Agyamanak met pagayam Alaysa iti daytoy apakasaritaam, tinapudno nga ayat, awan pilpilyan na. Tinapateg, napudno kayo iti tunggal maysa. Aketala, agtultuloy kumati kinaragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Alaysa. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Randy Castro. Ken sound effects, Mary Ann Nalika. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.